هاليلويا جلوريا لك مولاي نلقاكم أساس أخوة مالتين وواوتشين المساجي أخر من جوا ريفر أوف لاف مالتا هاليلويا ونمن اسمه سوا حنكمبلي نبني دقشين فوق داك اللي تكلمنا ده الأخر جمعتين يو ثلاثة فورسي الجمعة الأخرى تكلمنا تفتكروا فيش كلمنا البيرة الجمعة الأخرى بحالهم جمعة نسيتوا يو نسيتوا إيه نسيتوا الضيوفية تياي سخاتيو when I'm weak he is strong الجمعة قبل تفتكروا شيء يتكلم فوق هذوك اللي ما سمعوهمش مروا سمعوهم ها جفرا the mystery of pain الميستيريو تالوجيا داك فيرا كان سابي هاك المساج خد بيجير نعمله ما تنش هو بيجير بيولوجيا ما المساج كان سابي اللوم خنا مع الجماعة حنعرف تداك في المكين وين طلب الاسبريتو سانتو باش يكلمنا خلي نمن اللي احنا قاعدين في استاجون تا خلينا نتكلم عليها ما نحسب خافنا منكم هتايدوا الاستاس لتأثير أو شغلات تخصك وما سوش تأثير ده شيء تجي تأثير هنعرف ايش مشكلة كل من يتخصوا لا تد من استاجون تأثير ولا ده amen good الدوك اللي ما لهمش ايديهم افسوهم لا اسروهم ده شيء امين خمر في كتاب جواني كابيتل 12 هنهال الاسبريتو تالا اللي يمشيني بحال ما نعمل اوفيامنت دايم اما قالش عندي خفنا بوستا بونت من فين نبدا ما هنبدا منه من جواني 12 جواني كابيتل 12 سبيرتو سانتو كلمنا انتي حل الكلمة تنفدلنا قلبنا هللويا المساج الليلة هو الجلوريا تلا فوق فسلي تالفخار جواني 12 ستيم قبل الفستة تلاقيت جسو مر بتانيا فيكين يقعد لازرو جسو كان اوفيامنت كنت جا ايام اللازرو من الموت Vers 9 أمك عملوا له وكلة مرتا بدت السيرفي وقت لازلو كان واحد من داوك اللي قعدوا فوق الميدان ما جاسوه اوفيامنت كانوا يتشلبراو ده الميراكلو كبير للازرو كان أيام من الموت مش ما تتشلبراش تتخبوا فيه يكونوا تقول فيه من الموت مسكين ولازلو كان فوق الميدة ما جسوم ماريا خدت لبرة فويخة تنارد بور تسوى حفنة دي باي دي مش تسوى حفنة تا سويت لها كلش ودلكت بيها رجلين جسوم انبات الشتة تملو بشارة والدار امتليت بالريحة فوق جودة الاسكارديوتا واحد من الشيبرة تيو داك اللي كان سيد راديخ قال دان الفيها عشمان بد اند بيتا اند بيتش
300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Ara kemm kienet tiswa din, paga ta' madwar sena. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, dal-ispirtu ta' Ġuda għadu jeżisti. U ġeneralment ikun dawk in-nies li ma jagħtux penny dejjem jargumentaw u jgorru fuq il-flus. Imma x'kien ħallil u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu ħallija din il-fwieħa kienet refata għal-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Ħanitkellmu daqsxejn fuq din il-mara. Hemm ukoll passaġġi oħrajn fi-Skrittura f'Mattew 6 u 7 jitkellmu fuqha. Number 1, din il-mara mid-dera skont f'Mattew kienet xi mara li kienet mara tad-dinja. F'Mattew, fil-Vanġelu ta' Mattew, meta daħlet din il-mara, hawnhekk għandek il-Ġuda biss isemmilek li beda jgħid jitkaża, Ġuda biss beda jitkaża. Fil-Ktieb ta' Mattew jgħidlek li kien hemm oħrajn madwar id-dar jitkażaw reliġjużi għaliex kif Ġesu ma jafx min din il-mara? Ma jafx min din il-mara midimba? U Ġesu jgħidilhom iħalluha. Immaġina inti, ħantikom daqs stampa taħħa li titlu xi iktar fija. Immaġina jiena l-pastor tidħol xi waħda minn hemm fuq u ġieli rajtu għall-marsa. Sewwa, u di tidħolha u innaf li ġib li xi bukket fjuri. Forsi innaf. X'istat? Aħna il-kultura tagħna ma nġibux iż-żejt. Ġeneralment jekk taqablek il-karozza tiġġib iż-żejt. Allura forsi xi jiena jew xi fliexkun għalkemm jiena partikolari ma nixrobx. Nixrob rosmal. Anyway, jenna forsi ġib li xi fwieħa jfuħek prezzjuż ħafna jiswa l-flus. Sewwa, immaġina inti x'ħad tkun ir-reaction tiegħek dak il-ħin bħala River of Love. X'taħsbu? X'taħsbu li tkun ir-reaction tiegħek? Il-pastor dak kif mhux qed iwaqqafha. Jaqgħu jafu l-xulxin daw it-tnejn. Jaqgħu jafu l-pastor. Daw l-affarijiet jgħaddu minn ħsieb. Daw jgħaddu minn ħsieb in-nies. Ġesu, ovvjament, naraw mhux l-ewwel darba. Jamministra lin-nisa, apparti fil-kultura li kienu in-nisa diġà kienu klassi sekondarja, mhux tal-libis nisa, tal-li mara ta' triq il-bibja dejlek. Mhux jiġifieri għax tmur tagħmel il-jogging ta'. Mara tal-business. Open for business. We shut down on Christmas Day and New Year's Eve. U xieġiblu din il-mara lil dan ir-raġel Ġesu li huwa li bentalla. Imma din il-mara kienet taf xi ħaġa li mid-dera ħadd ieħor ma kienx jaf. Għaliex kienet taf kif tonora lil Ġesu u għarfet taf x'tagħtu Ġesu lil Ġesu din il-mara? Tagħtu dak li jiġi moti lil rejiet. Tagħtu dak li jiġi moti lil rejiet. Inti meta tmur quddiem re jew reġina anke f'dan iż-żmien li qed ngħixu, m'intix ħadd toħodlu xi ħaġa ċib, toħodlu xi ħaġa biex timpressjonah, xi ħaġa li ħadd tonorawh biha. Ġeneralment jekk ikun re jew reġina, mhux probabbli hemm ftit affarijiet li inti tista' tagħtihom li għandhom bżonnu. Sewwa, imma tista' tagħtihom xi ħaġa li tista' tonorah biha. U din hekk għamlet, di lil Ġesu kienet taf li dan huwa re. Issa ġeneralment fit-Testament il-Qadim
min kien jidlek, jiġifieri anoints, kien il-profeta li jidlek il-qassisin u jinkalma jidilku anka r-rejiet. Jew il-profeta, jidilku l-qassisin, ġeneralment anka qassisin u kalli jidilku qassisin oħrajn, u jidilku wkoll ir-rejiet. Il-Ġesu min dilku? Mara ta' triq. Imma dilkitu u preparatu għal difna. Però dak li tagħtu kien swila kollox. Issa Dewis probabbli ma naħsibx li kienet xi waħda għalkemm fil-kultura l-dija jista' jkun li kienet tibża. Illum il-ġurnata nies li huma tal-business hekk ma tantx jibżgħu. Imma jista' jkun li forsi kienet tibża x'ħajjejdu fuqha, il-ftit reputazzjoni li forsi kellha beżet li iktar ħajjejdu fuqha, beżet li hemm ċans li jħaġġruha għax jista' jkun dak il-kultura dawn l-affarijiet ukoll kien xi ħaġa normali għalihom. Imma Ġesu aċċetta. Anzi Ġesu minflok waqqaf lilha, waqqaf lil min beda jikkritika. Wow! Illum għadni kemm kont konferenza il-Belt. Waħda mill-affarijiet li qed hija di. Meta inti tiġi għand Ġesu, Ġesu qatt ma jkissrek. Ġesu dejjem jollik. Ġi li smajt ministeri u ministri fejn kif tismagħhom it-taqlek jew taqlek tibda tinduna jew di jew dati qed tippridka minn taħt il-liġi, mid-del minn flok taħt il-grazzja, u minn flok li inti tifraħ li suppost mhux qed ngħidlek għax m'hemmx affarijiet li forsi jeżżuk, għax hemm affarijiet li jeżżuna fil-kelma, imma anke jekk intik teżżiża rrid noħorġok minn hawnhekk bit-bissiema wiċċek. Mhux imtaqqal tiddubi jekk inti xtaf il-Ġesu, issa jekk ma tafux għandek bżonn isir taf. Imma il-biċċa xogħol qed ngħidha li kull min jersaq lejn Ġesu, Ġesu dejjem għollihom. Ġesu dejjem għollihom. Il-Ministeru aħna li qegħdin fih bħalma tgħid fit-2 Korintin kapitlu 3, aħna maħniex taħt il-Ministeru tal-kundanna. Aħna qegħdin taħt il-Ministeru tal-Grazzja aħwa. Jiġifieri konvinzjoni li inti tiġi konvint okej, ma tiġi kundannat le. U forsi l-lejla ġew minnkom hawn, xi minnkom imtaqla, kundannati. Issa ovvjament jekk inti żbaljajt taf x'għandek tagħmel indem. Titlob l-Alla maħfra. Xi ħaġa li jiena għalkemm nafa u nemmina mhux dejjem nifhimha. Għaliex xi kultant inti tiżbalja. Mbagħad l-għada terġa' tiżbalja. Mbagħad il-pitada terġa' tiżbalja. U inti minn għalik li għallet iżommlok il-kontijiet, ix vera. Ma meta inti qed mulej skużani waħfilli, l-ewwel darba, l-aħħar darba li mort għandu, għal Alla huwa l-ewwel darba li mort għandu, taf. Intom qed tifhmu din. Għaliex Alla qatt ma jista' jikkundannak jekk inti ta' Kristu. Id-dinja ikkundannat minn Alla, mhux inti. Dawk li riġettaw il-Kristu ovvjament għax id-dinja xorta tbaqlhom il-ċans li jsalvaw. Sakemm għadna hawnhekk u sa mill-Evanġelu qed jiġi pritkat. U laqqas id-dinja Alla ma jikkundanna per se, actually jikkundannaw lilhom infushom. Għax Alla joffri s-salvazzjoni u l-grazzja. Amen aħwa? Imma xi ħaġa li profetikament, simbolikament dil-istorja tal-limni, hija number 1, morru fil-ktib ta' 2 Korintin. Number 1, Ġesu fid-djufija tagħha din il-mara ma waqqafix li tiġi għandu. Min jaf forsi kif kullum il-ġurnata għaw min jgħid iġġiblix waħda bħal dik il-knisja ta' li ma jmux garrix lid-nies. It-2 Korintin kapitlu 4 vers 7 skrittura immensa biha. Dan it-teżor qiegħed għandna f'ġarrar tal-fuħħar. Kulħadd jgħid jiena ġarra tal-fuħħar. Però ġa fija hemm teżur. Jiena ġarra tal-fuħħar imma ġa fija hemm teżur.
ħalli bekk jidher sewwa l-kobor ta' din il-qawwa ġejja minn Alla u mhux minna. Biex bekk tidher sewwa il-kobor ta' din il-qawwa ġejja minn Alla u mhux minnek. Ġifieri t-teżor li hemm fik mhux int tajtu lilek nifsek, tajulek Alla. U mhux ħajħadulek. Imma qiegħed ġo ġarra tal-fuħħar. Issa, ħanidilkom għaliex il-messaġġ huwa il-glorja fuq ġarar tal-fuħħar. X'inhi l-glorja? Ħalli ngħidilkom x'inhi l-ewwel il-glorja. Number one, il-glorja tfisser l-atmosfera tangibbli ta' Alla. Issa fil-Bibja hemm il-kelma glorja tiġi użata bosta drabi manka differenti. Tista' tfisser tifħir, tista' tfisser li titkellem b'mod pożittiv. Imma il-glorja li tinkellimkom jiena fuqha llejla hija il-glorja ta' Alla timmanifesta fuq persuna. Titnejdilkom fl-esperjenza tiegħi? Fi żminijiet u f'momenti fejn l-iktar ħassejtni dajjef, mkisser, l-iktar għajret il-mulej jużani. Għaw ċaħat l-istess. Għalix? Isu, bħalma tkellimna, mux Isu jakku, ma bħalma tkellimna ġimma l-oħra. Alla jattira ruħu lej dajjef, lej l-imkisser, lej għalek l-iskrittura tgħidlek fis-Salmi 84 jekk ma jsir żball fejn tgħidlek il-mulej huwa qrib ta' dawk ta' qalbhom maqsuma. Dil-mara kellha qalba maqsuma taħsbu intom? Irriġettata, użata, f'kultura li kienet tgħix mhux użata biss, mormija u once li tiġi użata majra. Imma xi ħaġa sabiħa hija kif naraw il-glorja t'Alla immanifestat fuqha. Mela l-glorja t'Alla tfisser il-preżenza tangibbli t'Alla, in-natura tangibbli t'Alla, il-qofol ta' minu Alla fil-verità. Huwa Alla tal-glorja l-Bibja tgħidlek. Infatti fl-Iskrittura aħna ngħidu tiegħek is-saltna, il-qawwa u l-glorja. L-istorja tal-umanità tista' tagħmilha f'din il-frażi. Alla dejjem jerġa' dejjem jipprova jirrestawra lura l-bniedem lejn il-glorja li waqa' minnha. Għaliex jiena u inti nkunu sħaħ komplit fil-glorja biss. Għaliex? Għaliex jiena u inti ġejna maħluqa fil-glorja. Romani 3:23 tgħidlek il-koll dimbu u waqgħu mill-glorja. Belena u inti aħna ġejna krejati l-iskop tal-Alla primarju oriġinali huwa li aħna ngħixu fil-glorja u qatt ma nesperjenzaw xi ħaġa barra mill-glorja. U l-mulej fit-Testament il-Qadim, mit-Testament il-Qadim sa Kristu jurina kontinwament kif u kontinwament jiġbidna lura, jifdina lura, jixtrina lura bid-dem tal-ħaruf u jixtrina lura biex jerġa' jippożizzjonana lura fil-glorja. Fil-glorja. Għaliex jiena u inti nistgħu biss inwettqu dak li Alla sejħilna biex inkunu u biex nagħmlu fil-glorja t'Alla. Fil-glorja t'Alla. Ħanna rikom xi passaġġ ieħor. Morru tieni Korinti kapitlu 4 daqsxejn tal-isfel isimgħu. Vers 8. Aħna minn kull imkien ninsabu mafusin. Iżda maħniex matnin, maħazbin, iżda m'għandniex qalbna maqtuwa. Ippersekwitati iżda maħniex abbandonati.
مشخوطين mal-art iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesu. B'fġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna qatt li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għal mewt minħabba f'Ġesu biex il-ħajja ta' Ġesu wkoll tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. Aqbżu daqsxejn issa. Morru versi 16. Għalhekk ma naqtawx qalbna. Għax imqar jekk il-bniedem ta' barra jitħassar, il-bniedem ta' ġewwa jiġġedded minn jum għal jum. Daqsxejn ta' tbatija tagħna ta' issa. Pawlu hawnhekk qed jesaġerhom, daqsxejn għallok. Ereq tliet darbiet. Ħallewh mejjed tliet darbiet oħra. Eżatt, għalhekk qed jesaġerhom, għax dat qed jgħidha daqsxejn. Ġifieri bil-kompla ġifieri l-oppost ġifieri dak li rrid ngħidilkom. L-oppost huwa li minn dak li għadda Pawlu, dak kollu li għadda Pawlu, qed jgħidlu daqsxejn. Kemm minnkom għaddejtu minn affarijiet kbar? Kapaċi tgħidlu daqsxejn? Onestament, realistikament. Tgħidha daqsxejn? Issa tgħid li bil-fidi huwa daqsxejn pasta. Imma bil-fidi tgħidek. Id-daqsxejn ta' tbatija tagħna ta' issa tħejjilna kobor ta' ismawa. Id-daqsxejn ta' tbatija tagħna ta' issa hawn xi ħadd toħbibati? Oh Jesus, help us. Ħanejdlek, id-batija ħadd ma toġobta, imma mhux bħalissa ta' xed naħseb fuq ħutna tal-Pakistan. Kemm qed jiġu maqtula Kristjani. It-terru li qed jgħaddu minnu. L-istazzjon ta' Malta la jsejun ħadd ma jgħid fejn vi. Ħadd ma jsemmi ġej. U anke bosta stazzjonijiet oħra. L-istess bħas-Sirja, ruxma ta' Kristjani tiġi maqtula. U kważi silent night, ħadd ma jgħid xejn. Isimgħu, id-daqsxejn ta' tbatija tagħna ta' issa tħejji kobor ta' glorja. Għal blaqis, għal glorja blaqis, għal dejjem. Għal dejjem. Għal dejjem. Lilna li ma nħarsux lejn il-ħwejjeġ li jidru, iżda lejn dawk li ma jidrux. Dawk li jidru ma għal żmien qasir. Li waġġat li inti tgħaddi minnhom huma għal żmien qasir. U forsi xi wħud minnkom tgħidu imma jiena tfilet nara kemm ħajdu maddej dan iż-żmien. Ħanidilkom aħwa. Anka f'Pietru jsemmiha li meta inti tgħaddi minn persekuzzjonijiet imħabba l-Vanġelu imħabba Kristu. Xi kultant ħanidilkom ħaġa. Number one, xi kultant il-persekuzzjoni tiġi minn pubbliku fuq is-social media, però tista' tiġi minn ġo darek stess. Tidnejlek xi ħaġa oħra. Tidnejlek li persekuzzjoni xi kultant tiġi minnek ukoll. Kif? Dbatijiet li inti iġġorrom għax inti ta' Kristu. Għandik eżempju, trid? Għal dawk li intom forsi xi darba kontu tudu pjaċir tmorru l-bar, diġà ħaġa żgħira ħdej l-affarijiet oħrajn, u dejjem tlagilgu. Inti forsi llum xi kultant ikollok kapti terġa' tmur il-bar. U għax inta Kristu, ittejt le. Kont tagħmilha ma' ċertu ħbieb. Forsi xejn ta' barra minn hawn, imma jiddejqu li inti toqgħod tkellimhom fuq Ġesu. Allura se tħossok m'intix postok. Allura taf li għax inta Kristu ma tistax tmur. Tispiċċaj tħossok anke iżolat. Maqtuħ. Anzi, jista' jkun number one jekk għadek ġid filmu lej jista' jkun tħossok li ħadd ma ħajfmek. U fil-veru sens tal-kelma mhux probabbli ftit ħajfmuk. Jista' jkun ilek filmu lej ħafna u xorta ssib xi ħadd jew ma ssib il-ħadd li taf li jista' jfmek.
tista' tkun ilek fil-mulej. U xorta issib lilek nifsek waħdek, ħadd ma jista' jifhmek. Bosta kemm min darba smajnija, ġieli smajtuha jgħidu leaders ibatu l-aktar. Din ngħidlek għaliex? Għax bħalma jgħid il-proverbju, it's lonely at the top. Taħseb li ma jbatux il-leaders? Speċjalment għal-mulej. Toqgħodux xabru raskom iż-żejjed. Imma meta nisma' leaders abbandonati, pastors ġew abbandonati. Meta mhux xi ħaġa sabiħa vera keradi, pastors b'depression, not in Jesus' name on my life. Imma tippretendi tisma' pastors jagħmlu suicidu intom? How bad was his pain? How bad was his pain? Mux pastors biss, il-ġiel nisa, għal-kem l-irġiel l-numru huwa bl-ammont ħafna kbar. U ħafna mid-drabi il-bniedem isofri daw l-affarijiet waħdu u l-unika tama li jista' jsib huwa Ġesu. Jekk hawn xi ħadd qed jismani l-lejla sewa online. Taqtax qalbek. Għax fid-batijiet tiegħek il-mulej iktar viċin tiegħek. Fil-weġġa tiegħek il-glorja tal-Alla tieqaf fuqek iktar. Nista' nassigurak li hemm xi ħadd li jista' jifhmek apparti il-mulej trid issib il-persuna ġusta. Però ma jistax ikun iktar minn wieħed ġeneralment jew tnejn. Anka tnejn ħafna nista' ngħidilkom fl-esperjenza tiegħi. Imma Alla preparalek il xi ħadd biex jgħinek u biex jerfek, jekk ikun ġej minn Alla ħajerfek. Jew ħaterfek. Imma dan kollu li għallimni nisimgħuni. Mhux qed ngħidilkom ta' faċli, dan mhux faċli, imma biex nagħtikom il-kuraġġ biex ma taqtawx qalbkom. Għal min ikun għaddej minn żmien fejn tħossok taqta' qalbek. Ġieli għaddejtu minn żmien fejn tħossok taqta' qalbek. Aw xi ħadd ġieli kellek aptit you give up on everything, ġieli għalidej. Kont qed naħsibha biex nagħmel messaġġ ma mhux illum. Taf kont ħansemmih? I quit. Imma xorta ħanamlu ma mhux illum. Xi kultant il-bniedem jasal f'punt ma jistax jirritorna. It's the point of no return. It's either there, forward, or finish. Back you can't. Sometimes not even forward is available. Xi kultant laqas il-qoddim huwa available. ġemgħilu għattilkom il-lum ma neċċassa b'xejn. Fil-ħajja tiegħi ma neċċassa b'xejn, xejn da. Għandi biżejjed età u esperjenza li rajt kollox. Kollox rajt. Fl-Iskrittura naraw kemm il-darba lil min Alla jagħżel biex jidlek u jitfa' l-glorja tiegħu fuq. Fl-esperjenza tiegħi hija nies li huma għaddew minn bosta weġġat u ġieħ. Però din hija xi ħaġa tal-aġeb għalija fajnejja li nara fi Kristu. Waħda mill-misteri għalija li għadni qed nikber fiha fl-għarfien tagħha. Il-glorja fuq il-vesti tal-fuħħar. Ngħidilkom aħħu. Dil-mara ta' triq, irreġettata
użata, mżabilħa. Min jaf, mhux ħaniċċessa li anke ġiet imsawta. Min dak li qalat, u probabbli qalatu bi flus maħmuġa, ma meta ġibu mulej jindafu. Vera, taf li jekk tgħid l-iskrittura, miktub tar-Roman jekk tgħid 11. Tgħid imbagħad il-flus jiġu qadsa. Minwi. X'għamlet wara da kollu li jiena u inti nistgħu nagħmlu. Li meta number 1 tiġi għand il-mulej kif int. Kulħadd jgħid tiġi għand il-mulej kif int. Aħna poplu tal-fidi. Tiġi għand il-mulej kif int. Dak ta' fuqek sanduqek. Tiġi għand il-mulej bil-kwalifiki sew li għandek u dak li m'għandekx. U b'dak li forsi inti għandek, mhux bil-fors fwieqa, żejt, bħalma ġabed din il-mara, imma il-messaġġ li nemmen il-mulej jrid iwassal lilna l-lejla jadi. Li once li inti tifrex dak il-vażett, dak il-vażun, dak il-vażun tal-fuħħar, mimli żejt. Ismawa, mimli weġad. Iż-żejt li jiena u inti nħobbu ndilkom għal-ħobs, sewwa naqlu bih, ħobs biż-żejt, sewwa bil-kappar u bit-tadam. Kemm huwa tajjeb hu? Isimgħuha, kemm hu healthy, mhux kollha żejt healthy, ma speċjalment virgin oil tajjeb, olive oil tajjeb, coconut oil tajjeb. Xiktar badder. Avocado oil, ok? Alright. Imma l-oil, kull forma ta' oil, kellu jgħaddi mill-ruxmata ħares il-daħdadeh, ġejt ta' żgħir. Imma dal-waqt joħroġ iż-żejt. Għaw xi ħadd qed tħossok qed tiġi magħsur. Ġej iż-żejt. Dal-waqt ġej iż-żejt. Once li tiġi magħsur, jiġi iż-żejt. Iktar ma tiġi magħsur, iktar jiġi żejt. Mbagħad iktar ma tfawwar żejt, iktar ħajtek ta' madwarek, il-kamartek tintela bil-fwieħa tal-glorja. U dak li l-mulej jrid, għaliex fid-dinja kulħadd jgħaddi minn weġad. Kulħadd għandu kollezzjoni ta' żejt, ikkollezzjona li jirrepreżenta b'mod simbolikament u profikament it-tasir jgħaddejna minnu fil-ħajja. Għax iż-żejt ta' din il-mara kien ix-xogħol li forsi jabli ma rridx tagħmel imma ma kellix alternattiva. Imma it-tasir li jiena u inti ngħaddu minnu huwa prezzjuż għal Alla. Huwa l-iktar prezzjuż għoli li tista' taffri lil Ġesu. Mhux il-flus. Orrajt, il-flus għandna bżonna biex nħallsu l-kontijiet tal-Ministeru. Imma mhux dak li Alla jitfa' l-glorja fuq. Jitfa' l-glorja fuq huwa dak is-żejt li l-mulej jgħidlek il-lejla fawru fuqi. Ħalli once li tkisser dak il-vażun u joħroġ dak iż-żejt ta' li tant swilek lilek. Weġat, rejection, abbandun, tajjir, inġustizzji, mart. U titfaw fuq Kristu. U dil-mara għamlet xi ħaġa oħra tal-ġenn. Illum forsi ma nifhmuhiex. Ma fl-Iskrittura tgħidlek fil-Proverbi ix-xar tal-mara hija l-glorja tagħha. X'hemm prezzjuż f'ħajtek? Għal ħafna nisa xarhom hija prezzjuża. Għal ħafna irġiel il-glorja tal-qedilhom.
يوم كلا وقعت لهم فوق صدرهم. ملا دوك نيدوا لهم إكابود. The glory departed. هاليلويا. في الكاس انتم نزا متى تكونوا مع الراجل هيك انت فانا اشارك فوق دي قلت حنتكين. احيانا تخا هاي ما هاليلويا قاعد سجسو ما شو حاجة الجن دي اللي على المرأة في البيبيا شارع والجلوريا تاعها ومش اللي جابت دا الزيت للسويلة ده كله اللي فضلت في حياتها دي المرأة ده كله اللي قال لها سويلة في دن الزيت فورته فوق جسمه برمات البيبيا تقول لك كول في كتاب ماتيو تقول لك بالبيكي تاعها هنقول لك قهوة. You want to pray a prayer that God will be moved by? It's called tears. طالب ليلا يسمع وتنقله هو البكي. مش البكي هو طالبة إذا كنت تطلب دار طالبة بيرفكتا من ما تستشتمس يعني أشياء طلبة القلب والكربة القلب. والليلة هنسألكم شغلة شم بريتيوس فايتة شم لليلك هو الجلوريا تياك للست تفور فوق جسو المرأة بارتلي تات كله اللي فضلت وتفات فوق كريستو اما وكل بدموخ تخا الشتات له ساعة الشتات له ساعة وبشارة ما عدد شيء خان خمج شاري ناف كيف انتم النساء كم حفر منكم الدومتات ومشاعركم يوم تنف وانك فلوس بستا منكم فوق شعركم it's okay no problem هاللويا. اما ندلكم اللي على المرأة شارة هي نفس الجمل تاعها ولك إذا صحوا اللون فرسي انت راجل ومرأة مش حتجيب له لترال من شارك الملي مش حتجيب له اللي هو الجلوريا تياك. في الفيرسنس الكلمة احنا نعرف ان الملي ما عنده بظن شيء اما داك اللي نجيبوه له مش عشان بظنه اما شخنا عنا بظنه عنا بظنه علاش متى انت تفور الزيت تياك فوقه وانت الشرب وتغسل سعاي جسو بدموخ تياك بالجلوريا تياك داك اللي هو بريتسيوس عليك. شنو بريتسيوس عليك؟ كاريرا فاما فلوس فاميليا ريبوتاسيوني شنو داك اللي هو الجلوريا تياك لمتى انت تبجون في دين في ساعة جسو بيبيا تيلك جسو تانت كان مس من دين المرأة قال لأن الإنجيل وكل فيجي مشندر دي المرأة خاتيجي مشندرة شاملت مياه بعد دنيا اللي صباح بتشا اللي سميت لكم متى وانت نجيبوا داك اللي هو بريتسيوس علينا داك اللي هو الجلوريا تياي بريزمبل هنا صار من الجورنات نمس ياسفين نمس ياسفين عليا كان سفين الكاريرة سفين وهنا كنت بالرين برافو وكل سوتشيس برا مالتا نعطي جلوريا لله الله كل حاجة طيبة جاية منه
Kieku ma ċajdejtix dik jiena. Min jaf how life will be different. Min jaf kif ħajti, mhux biss ħajti, kus probabbli ħajjitha bostla. Ħanidilkom xi ħaġa, tħallsux li għabli kraħ. Mill-lat uman, I couldn't give care less. I couldn't care less whether anybody goes to hell or not. Go to hell. So what? Mill-lat uman x'importani x'jiġri l fej ħadmu. Jekk ma meta jkollok inkontru mal-mulej, meta jkollok inkontru vera ma' Ġesu, dak li huwa prezzjuż għalik, għalih tiegħek isir bla valur mingħajru. Ħa nerġa' ngħidha di. Meta jkollok inkontru ma' Ġesu, dak li huwa prezzjuż għalik, tinnota li mingħajru ma fiex valur. Minna l-Kristu ma fiex valur. U għalhekk illum ħanejdilkom di l-istedina nagħmilkom. Mulejt jgħidlek ġib li ż-żejt, ġib li l-fwiħa, ġib li dak li huwa l-glorja tiegħek. Ħalli jien mhux tal-li biss nbierkek, imma tal-li nfewwaħ id-dinja bik. Nfewwaħ id-dinja kollha bik. Nfewwaħ il-Malta bik. Nfewwaħ il-familja kollha bik. Nfewwaħ din il-ġenerazzjoni bik. U din il-ġenerazzjoni tibqa' semmik. U jgħaddu snin. U minħabba fik tħares lura għal-grazzja u għal-glorja tal-Alla. Tkun taf li hemm nies li huma fil-ġenna minħabba il-glorja li jinċedejk. Mhix faċli, però x'valur għandu? Jiena pereżempju b'kull rispett da tal-Eurovision Malta. Għalkemm ma toġobni xejn b'kull rispett lejn il-kantanta. Id-diska ma joġobni xejn il-setup xejn ma ġibx qatra glorja lill-Alla. Imma x'iswa. Issa jgħaddi l-istaġun tagħha. U jinswa jwarbuha bħala oġġett bħal kumplament. Anzi, bħalissa da fil-glorja. Però mingħajr Kristu dik il-glorja moħħa tiswila xejn. Bħala oħrajn ta' xi biss. Kollha kemm aħna. Hawnhekk għandna kantanti f'din il-Knisja li għandhom u kellhom u għadhom żallun b'fama nazzjonali. Grazzi mulej. Irnexxielhom iġibu il-glorja tagħhom lil mulej biex imbagħad il-familja kollha tagħhom jirbħu għalej Kristu. Immissu nazzjon dak li fawru fuq Kristu. U huma aħna naħsbu li nkunu tajna ħafna l-mulej vera. Imma aħna meta aħna nagħtu dak li għalina huwa ħafna, fidej Kristu jiġi multiplikat. U ma jibqax temporanju, isir etern. Jiena nħobba l-fujħa, ma tispiċċali. Ma jekk il-fujħa tiegħek ittija l-Kristu, tibqa' tfewwaħ il-ġenerazzjonijiet għal tul ta' żmien. Il-glorja tiegħek. Lejla ħanamlu għażla. Biex il-glorja tal-Alla timmanifesta fuq ħajtek. U Alla ma jridek tirranġa xejn fl-amara. U laqqas ma jridek tirranġa xejn fil-kostum. U laqqas ma jridek tirranġa xejn fuq kif tagħmel xarek. Jridek tiġi kif int. Għax kif int hija irreali int. Ma jridekx tirrexta,
ما يريدكش تلبس كوستوم apposta عليه، ما يريدكش تلبس تمام شيء، أي كيف أنت. على البرزنسة تلا تلبسك وتتشركن داك. أتفهموا هذا صح وش حاجة الليلة؟ ده هو مساج نقرأ different من تسولتم. هنقرأ لكم شهادة من الأول كورنتين وتطلبوا. مرة الأول كورنتين كابيتل 1. Praise and worship. الأول كورنتين كابيتل 1 فيرس 18. البريديكاسيون الصليب هي بلوى على داوك اللي ينتلفوا، إما على داوك اللي يسلفوا علينا هي القوة الله. هاليلويا. بخال ما هو مكتوب نقرت للريف تلو الريف، نقرت للريف تلو الريف، نورب الدين تدنين. فينو العرف؟ فينو الاسكريبة؟ فينو الفيلوسفو تدين الدنيا؟ فرسي الله ما بلغش لرف تدين الدنيا، وباللي بلرف الله الدنيا بلرف تخا ما عرفتش لله. هلا واجبه يسلفا للمن يمن بالبلوى تالبريديكاسيوني. عشلو تيتولبو السينيالي والجريجي الفتشو لرف ماخنا نشاندرو الكريستو المصلب سكاندلو اللوت وبلو على الجريجي. إذا قال داو كلوما مسيحين سولو تجريجي كريستو هو القوة تعالى والعرف تعالى. عشان البلوة تعالى هي اكتر عرفة من البني آدم من البنادمين، والضيوفية تعالى هي أقوى من البنادمين. سمروا في 2 كورنتين 3. اللوم دي الجمعة طلبت على 2 من الناس في قلبي ونسوق شو قلت أنت المولد قال لي نسميت لأن بدأ نعرف برزمبل يعملوا بابرات كبار مسيكين ويهات كين كريستيان يمشيان كهوم جروب. هذا الحياة تدروجة تالشلار كسر فاميليا اللي من الحبس سرق رشمة نيس. يا حسرة وتبتي طلبت عليه علش لار حاجة للبني آدم اللي يستيا يتلف فيها روحه. يطالبوا على دواني تاهو متى تراوي شعات بخال دا خلوا الكومباسيوني تا كريستو أنقلك قلبك عشان لا ما يريد تتلف الهاد أحسب على شعات لشي دالبهم كنتيو طلبت الشعات تيو هوركول لي كنا ماشي براير جروب وناف جرت وفريت لسخاو ومسكين يتخسروا تفعليش عشان اللوم نفهم ليه البني آدم اكتر ما تكبر تبدا تنوط. بخل ما تلكم في الجمعة اللي عندها البني آدم اكتر ما يكبر وانك تكبر في الماء تبدا تنوط كان من كريستو وانت منت شيء مش بالكونترا. ينا كنا نحسب في البدو كنا نحسب اكتر ما نكبر في كريستو اكتر it's gonna be not a problem. اكتر ما كبر في كريستو اكتر بدي نوتا يكمينا veramente ما نستاش نعيش من كريستو. allora ما نرى شخات تعمل بابراتا نبدأ نتخسرهم بكومباسيون تا كريستو مش نطلب عليهم.
وdik hija l-qalb tal-mulej. Alla ma jtitlef il-ħadd u ma jarmi il-ħadd. Amen? Baxxi raskom, għal għajnikom. U jisimaw din il-kelma. Il-mulej huwa l-Spiritu, u fejn hemm l-Spiritu tal-mulej hemm il-ħelsien. Aħna l-koll buċna mikxufa nirriflettu bħal f'mera il-glorja tal-mulej. Qegħdin nbidlu fl-istess ġbija minn glorja għal glorja. Qegħdin nbidlu minn glorja għal glorja. Kif jista' qed nbidel minn glorja għal glorja u iktar qed inħossni qed nagħmel iktar paprati, qed nagħmel iktar żbalji, qed inħossni iktar dajjef, inħossni iktar imkisser, naħseb bil-kontra suppost. Għalhekk il-ġimgħa l-oħra jeklu the upside down God jien. Aħna l-koll li f'wiċċna mikxuf nirriflettu bħal f'mera l-glorja tal-mulej. Idin nbidlu fl-istess bija minn glorja għal glorja skont ma jatina l-mulej li huwa l-Ispirtu. Il-lejla x'ħaġġib l-mulej li huwa l-glorja tiegħek biex ifewwaħ id-dar kollha tiegħek bik, il-familja kollha tiegħek, il-fabrika fejn taħdem, ir-raħal fejn tgħix, forsi anka l-pajjiżek. X'ħaġġib il-mulej li għall-glorja tiegħek illum tiftaħar biha. Xi kultant ħanejdlek, Pawlu taf biex taf ġablu l-mulej? Is-suċċessi tiegħu wkoll. Mhux biss il-weġġat, ma xi kultant is-suċċessi tiegħu. Xi kultant is-suċċess tiegħek. Għaliex Pawlu wkoll Filippin 3 jgħidlek meta sibt il-Kristu ndunajt li aw kollha huwa ħmiġ. Ma jisma' xejn. Ma jisma' xejn. Meta nisma' xi ħadd li pereżempju dil-ġimgħa ħallina dak li kien l-Archbishop Kattoliku, Cremona. Nemmen li kien raġel sew. Dan x'qed igawdilhom? Dak li poġġa f'riġlej Kristu. Dak li poġġa f'riġlej Kristu biss. Illum qed igawdi. U jiena inti, meta jkollna dik ir-revelazzjoni għaliex meta jiena kont ballarin, jiena b'kull rispett ngħid, mhux bil-burija, ma kienu jgħiru għalija il-ballarini ta' Malta, xina kelli suċċess, mort barra minn Malta, kelli scholarship, sfin fuq teatri kbar, sfin dirwoli kbar. Meta bdejt insirna fil-Ġesu, bdejt ma jiswa xejn. Ma jiswa xejn. Da kollu għal ċabċipa li ddum forsi minuta. Issa, jek tħobb tisfen, ta' ġviri, mux jek tpenġi u tkanta me li trid. Ma tinnota li xi ħaġa qed dil-ġimgħa xuħud. Il-ħajja vera titradik. Il-ħajja titħal fuċċek. U jgħaddi żmien u tibda tgħid x'baqa'. Rid karozza ħadda, rid dar ħadda, rid mara jew raġel ħadda. Tuħux id-nejk jogħġbok jew mara jew raġel. Rid tfal ħaddu. Rid promotion ħadda.
ريت السفر خدته. عليكم بات متى تجيب ده كله اللي هو الجلوريا تياك عن جسو تيقف تفتش وبلاك تعرف فريتان كزارت الحياة تكون كونتنتا وتكون كومبلو. علاش في الفيرسنس الكلمة ومبات الله يفوح خيتك، يفوح لك خيتك. هللويا. أو شغلت الليلة كاللبسون يسمع الكلمة ذا الكليم، أو شغلت المولاي كلمك الليلة أش ده هو مسج من القلب. كنت خاني بريد كالمسج اللي بريد كايت الكونفرنس أما ثلاثة هذا بريد كذاك اللي جاي من القلب، مش اللي غير ما كانش ده ما كلها تبشر راسه. من أوفتي ورا دا الكليم اللي سمعنا هنكانتاو داك الديسكا ونعملوها طلبة بيرسوناليتيها. تمليش ديسكا بس عملها طلبة ما لا يوان هنيد لك أو شاهدت الليلة يا تراني وتهيلي باستر اللوم مينا بخلدك المرة نشتي نجيب الجلوريا تياي داك اللي هو بريتسيوس والأكتر حاجة بريتسيوزة المولاي قلبك تنجيب علي مولاي بش يزعو هناك كاو شغات الليلة اللي على أول ضربة الليلة نشئنا تخيتي للجسو ونايلو يصير السيت والسلفة تحيتي ما شغات وليدك تشتت تخيتك الكريستو وان من اكتر أو شغات تيوا تشتت تخيتك الكريستو لو من الأول ضربة لاس اللي تجيب له قلبك وتتفخم في ده أو شغات تكتر من اكتر وليديكم يبقى وشغات تشتت تخيتك الكريستو الليلة تبدأ حياة جديدة مع الملاهي يسالف لك روحك يغفر لك ذنوبك. كل حد يطلب مني الطلبة انتم فوق يوتيوب وفيسبوك وتلفزيوني هم حفنا منكم فرصة تيدولينا نرى البروغرام تياك إني نسقويك إما دين الدجزيون يعملها طيب لترى البروغرام تياي إما البروغرام تياي معي يينك بيجي السيب الكريست إما يك انت رايت البروغرام وتيد هذاك ما مجد دجزيون يا شيء ترى ذيبي اش داك اللي تعمل على كريستو بس وداك اللي تبجي في كريستو بس حيبقى على الانترنت. عليك اطلب معي يسستس من قلبك انتم كل خات يدوا هناك انتم جودة الاول ضربة هناك من قلبك هيدا اقف نخي داك اللي عندك في ايديك بخلص نخي من يكوش تعمل البلطي يو تفرفر يو تاكل نخي من ايديك ويد التربة من قلبك خلي كلك الحياة دي كل خاتي دي تلبى ورايا من قلبك هيدا من فمك وهيدا من قلبك هيدا مولي قديس عند بزنك في حياتي اللي بنعرف اللي من غيرك ما ينا شيء جسو نمم بقلبك كلها لي انتي اللي بنت للهاي انت متلية فوق الصليب شر دمك عزيز بيجي سلفاني ايه في قلبي بوجي فوق ترانت هايتي امليني بالسبيرتو السانتو جسو يناديك الجارة مكسرة مشقة خلي السبيرتو تياك يعد من جفية ويفوح ليلك مولاي داك اللي هو بريتسيوس عليا نبوجيه قدامك داك لينا نشتيق نبوجيه قدامك جسو
hu dak kollu li għandi. Avolja inti m'għandek bżonn xejn. Dak kollu li f'qalbi hu da Ġesu. U dak kollu li kien ta' glorja għalija, ta' valur. L-lum nirrealizza li mingħajrek m'għandu l-ebda valur. Xejn. Temporanju. U jgħaddi. Għalhekk illum ninvesti dak xi darba kien ta' glorja lija ninvestih fik. U ngħidlek uża ħint mulej. U fewwaħli qalbi, ħajti, fewwaħ id-dar tiegħi, fewwaħ il-familti, fewwaħ il-familja kollha tiegħi. Fewwaħ dan-nazzjon bih. Ġesu, grazzi li smajtni. Grazzi li ħfirt li d-nubietni. Min qalbi naħfer il-kull mi waġġani. Illum malej nġiblek dak il-vazett ta' żejt fwieħed fuq u nfawru fuqek. Għax li lek jisħoqlok kull ġieħ u glorja malej. La tħallini qatt nitbiet minnek. Grazzi malej li meta naqa' inti terfani. Meta nizbalja, inti taħfir li, inti tifhimni, id-dewwi li qalbi u d-dawwalli ħajti bid-dawl tal-imħabba tiegħek. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Ħankantaw din id-diska soft, please. Let's do it soft as a prayer. And everybody sing it. Sing it together. Like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from a heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. I'll pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from a heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. I'll pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, Mean it from your heart. like water from my heart. You're describing your life. I'll pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to
drink like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love on you. If you need prayer, stand up by your chair. كأنك بزون الطلب. قوم هدي السجة تيجك فين انتي؟ كأنك بزون فيقان. كأنك بزون تنية من أنت البولاي. فين انتي؟ فين انتي؟ كأنك قلبك مقسومة وجعت في قلبك. كنت تراني في يوتيوب هالسا أو تلفزيوني يسكون المولاي يتكلم لي لك وكل. Everybody close your eyes. داك اللي عندك بزون أي له المولاي شو عندك بزون. Tell the Lord what you need. I'm standing as well. Tell him what you need. كلبه للمولاي من قلبك كيف انت. No pretending. No acting. Just pour out your heart. يقزبال ياي طلبة مغفرة. يقدنبت اندم. وفورسي ما عملت شيء من ده. أنا ما جيت أبوزاتا أباندوناتا موجه. trattata in modo ingiusto, ignorata o ignorata. مولاي قديس طلبوا على دول الأخوة اللي اعتروا بالوفقة مدواركم. طلبوا اليوم دوك اللي فرصة يتساقوا من فيسبوك يوتيوب وتلفزيوني. Spirito Santo, Abba Mesir, Anna Omenti, Miak Malay. Anna Omenti, Miak Malay. أخرج من جوف يوم الفويخة ويملى الدار تخيتهم. يملي لهم الحياة تخهم بالفويخة تيجي وجسوا. يملي لهم الفاميليا تيهم تخهم ولا الحياة اندفيدوال تخهم. يملي لهم قلبهم. أبا مسيح السكتورة تيت ليمك في الجنة. In heaven the Lord will wipe away every tear. الملاي يشتى كل دمع. He's not mad at you. مش رابيات مياه. He's not condemning you. مش يكوندنك. We may not fully understand the love of God, but He's a good Father. First ما نفهموش 100% المخبط على المسير. النيت مسير عشان انتم وليده.
il-ftit li jien naf bħala missier, naf li qatt ma ħanaqta' qalbi fuq waliedi. Qatt ma taqta' qalbek fuq waliedek. Tibqa' tistennihom biex jiġu għandek. Do you think that you know better than our Father in heaven? Taħseb inti li taf aħjar bil-missier tas-sema? When you cry, He cries with you. When you love, He loves with you. When you hurt, He hurts with you. Meta inti tikbi, jikbi miegħek. Meta titħaq, jitħaq miegħek. Meta xxerra d-dema, jixita jilek. How do we know this? Because the Bible says that He is touched with the feelings of our weaknesses. Skrittura tgħidilna li huwa mqanqal b'kompassjoni mad-djufijiet u identifika mad-djufijiet tagħna, mal-waġġat tagħna. And you feel like maybe nobody understands you. Forse tħossok li ħadd ma jifhmek. But trust me, Jesus understands you. Minni ngħidlek ġesu jifhmek. Today let the presence of His glory heal you. Heal your broken heart. Heal your pain. Heal your fear. Heal your rejection. Heal your abandonment. ħalli l-preżenza tiegħu tfejqlek qalbek mir-rejection, mill-biżgħat li ħatitlef dak li huwa prezzjuż. Li ħatispiċċa waħdek. Ifejqek minn abbandun, abbuż li nsafrejt. Inti li tħossok li ħadd ma jista' jifhmek, m'għandek il ħadd ma min titkellem. Tkellem mal-mulej. Iftaħ qalbek. Tgħidli mhux diġà jaf kollox u hekk vera. Ma xorta tkellem jew għidlu. Għidulu. It's healing for you. Huwa fejqan għalik. Spirit of this, Holy Spirit, pour upon all those here present and those watching. Inżel fuq dawk kollha mulej li qed isegwu preżenti u dawk qed jisegwu fuq televiżjoni jew YouTube u Facebook. Ġesu. Inti taf il-weġġa tal-poplu tiegħek, tal-qalb tal-poplu tiegħek. U inti ma tirreġetta lil ħadd li jiġi għandek. Spiritu Qaddis, biddel fi fwieħa li timla l-qalb ta' kull bniedem hawn. Change into the sweet aroma of every heart present here today. From pain to joy. From rejection to being accepted in the beloved. Min reġettar li inti tiġi aċċettat u aċċettata fil-maħbub Kristu. From abandonment to being received with love. Mill-abbandun li sofrejt li tiġi mill-qwa b'maħabba. I believe tonight, many of you will be visited by the Lord with the Holy Spirit.
You will have dreams that will heal you. And Lord, I pray for that one. Every spirit of succubus and incubus, every spirit of divination and witchcraft, in the mighty name of Jesus Christ, I address you right now and I expose you. And I break your influence and your intimidation against that child of the King. Right now. Right now. I send the fire of God against every wicked scheme against that child, that daughter, that son of God. In the name of Jesus. And I release the force of the blood covenant, the blood of Christ against you, devil. Get your filthy hands off of that one in Jesus' name. Like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart, I pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I pour my love like oil YouTube upon audience, God bless you. YouTube television audience, God bless you. May the love of the Father wrap around you and heal you in Jesus' name. محبة المسير تتشركندك. هللويا ويعمل يفوح لك حياتك في اسم يسوع كريستوس. See you, God bless you. Let's continue to worship. If you want to come out here to pray,